Билигин тааттағы тиебит, ол күрдік таатта улуғын чөркөғін олықтағы Мария Прохорова бүгін 7 сағын толар кере бәле күні болар. Мария Прокопьевнаға улахан әғардебітін, бастың баға санабытын, чөл тұруғу әтәңе болуыны бағарабыт, онына билигин кене туғынан келер сюжетка, көріққа, білсеққа. Кыржағас чөркөғ бөхілігін ортотуғар тұрар болун күел. Урут бу күөлге балайме элбе гынак сүйүһү уулуу кирере, үтүрүһү бөҕө буолаллара. Оттон билигин иккире ыгыл сүйүһүтө уулуур. Олортон биирдестере Мария Прохорова киене. Мария Прокопьевна билиңни үйяга бэйэ сүйүһүтө суох буоллагана үйт этахы буларга ыараханын иһин котонун көрөн күннөтө түбүгүрер. Бу барыта биллен туран оголорун сеннерин туһугар буоллага. Быйыл оголоро көмөлөһөччү үлэһитин аймылахан үлете син чепчэбикке дылы буолбут. Улаханны кыргапапы хатаэрэкка гудугунна хебие халгыңга жам. Баран эти ойбомму сабан келебин. Үлэһитин була ойбомму тэһэн берер. Онна болланы балбаакпын оңорбуппун. Үйэһэ баран берер. Коннора барат. Энене тухалыр. Ата оğulları мен карыстаабыта оğlanlar ыараханы мәне кадагына каяма дийеннер. Каччы бараксыбыттара. Мария Прокопьевна 2-10 сылттан Розалия Филатова салайар күбeye фольклор бөлөгөр сылжар. Эрде бирдеме хорган самбылга реыллабыт кихи билигин сали сырыгыт быгытынан тахсан бирді дулақтарын соғыппутта бигиреппитта. Республика арас конкурстарыгар кыттан ситихилер да баллар. Билигин хамсык кемигер салаячыта дөрүң келен жарыктан барар. Быйыл кулун тутар ыйга бөлөктөрө терилибите 5 сылын беретияхтере. Онон же ыры тоюк үшүгөйдик чочулуктаах. Амманнай отон конкурска кытты ыппытым. Конкурска ол онно местелеспите. Ол кеннетте манна нехелек битинниген. Нехелек жоннора канныкта жюри тагай. Сына боллар өйдүк хепте олихин ол онна тахарбытым. Кыскага ите улакан конкурс болбута ол онна таксыбыта. Онна наха чөйдүгыллабыта. Олок долгуй батага артистичный багая. Үше бата пакулонан байтык. Мен болон таксыбыта мен боло аттыр туранары долгуй. Мариям боллагына чө байтык ылламаран. Кокку байтык таксан баракап. Дөрдө зал бароста. Аватсия бола. Майыс ологун аргыха Филимон Прохоров будойдуттан барбыта 2 сыла. Арай кергене тугу гынарын үйөрбүттүү көрөн олорор курдук. Ологун аргыха быйыл кыттан аны алмазнай мозаиканын жарыктанын эрер. Иллен сиеме мозаика. Үһү бидде толаспытым үс кыраны. Оны үйөннерин битербитим. Бу төдүс бережебит. Мин ору кенигин айтак эйден кербетеми. Мин ору кенигин айтак эйден кербетеми. Розалия болан өссө үддән эрчиен маннык мигин ырыга таарда. Бете санатыттан 1-5 качыта тоқтур. Эрчие хаджар. Бейін небетіне келе қайыға кәлі уже белем оларар болар. Бу курдук сетте ого күн сирин көрдөрбүт тыы сирин корсун далбар котуна түбү күйүгөр сылжан күне жыла биллибекке аахар. Номну 7 саахыгар үктенне. Прасковья Татаринова, Саңа күн, Таатта.